Kera kabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatangajwe irengero ry'abajenerali batawe muri yombi, abandi bakaburirwa irengero nyuma y'igihe kirekire. Aba bajenerali baraburiwe irengero nyuma y'uko bashinjwe ibyaha bitandukanye, harimo ibyaha byo kugambanira ubutegetsi buriho, ibyaha byo gushaka guhirika Perezida Felix Tshisekedi, ndetse n'ibyaha byo gukorana n'imitwe y'iterabwoba, cyane cyane aho bashinzwaga gukorana n'umutwe wa M23 utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bajenerali bakomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashize iminsi cyangwa se hashize igihe aba basirikare baraburiwe irengero nyuma y'uko benshi batawe muri yombi, bamwe bakajyanwa gufungirwa mu kigo cy'ubutasi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DEMIAP, mu gihe kandi abandi nabo batari bazwi aho barengeye cyangwa se hatari hazwi aho baherereye. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaje gutangaza ko ba ofisiye benshi cyangwa se abajenerali barimo cyangwa se bamaze amezi barafunzwe, kugeza ubu ngubu bagirwaho iperereza ryimbitse bitewe n'uko bakurikiranyweho ibyaha bikomeye bashinzwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byaje gutangazwa n'umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone akaba umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu nguyu akaba ari General Major Sylvain Ekenge Bomusa, aho yaje kubitangaza mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa 22 Ugushyingo 2025, aho ari ikiganiro kibanaga ku bibazo birebana n'umutekano w'igihugu. Majoro Generali Sylvain Ekenge ubwo yabazwaga irengero ry'aba basirikare cyangwa se irengero ry'abajenerali bakomeye batawe muri yombi bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kwemera ko aba basirikare batawe muri yombi, ndetse yemera ko aba basirikare bategerejwe cyangwa se bategereje kujyanwa imbere y'ubutabera kugira ngo batangire kuburana ku byaha bakurikiranyweho. Generali Major Sylvain Ekenge yaje kugira ati ni ukuri ko hari abajenerali benshi ndetse n'abandi bo ofisiye bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari kubazwa ibibazo, ariko nanone bari kubazwa ku bibazo bikomeye cyane, ndetse kuri ubu ngubu bafungiwe ibikorwa bikomeye bifungirwa cyangwa se bijyanye n'umutekano w'igihugu. Igihe bamaze bafunzwe kikurikije amategeko, ndetse kuri ubu ngubu twavuga ko igitegerejwe ari uko abangaba bari gukora ibisabwa cyangwa se ubushinjacyaha bari gukora akazi kabwo kugira ngo bakomeze bakorweho iperereza, hanyuma bazagezwe imbere y'ubutabera. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uyu nguyu akaba ari Paul Ntsapu, yatangaje ko hari gahunda cyangwa se hakiri gukorwa iperereza cyangwa hakiri gukorwa ibimenyetso, hakiri no gukusanywa ibimenyetso byimbitse, kandi ko hari gukorwa iperereza ryimbitse kugira ngo bingaba bakurikiranyweho ibi byaha bitandukanye cyangwa se ku byaha abasirikare bakurikiranyweho mu gihe hagitegerejwe kugezwa mu rukiko. Uyu Ntsapu kandi yasobanuye ko hashize iminsi havugwa amakuru y'uko bamwe muri aba basirikare bapfuye, abandi bakaba barembye, gusa ngo sibyo kuko ubuzima bwabo bumeze neza kandi banamererwe neza, cyangwa se kuri ubu ngubu basigaye banemererwa kureba imikino nk'uko yaje kubitangaza, ndetse ibi ngibi byaze gusetsa abantu benshi nyuma y'uko yavuze ngo ko bamerewe neza ngo kandi ngo banemererwa kureba imikino, ndetse benshi bibazize niba kureba imikino aricyo kintu cyiza yabonye bavuga bari gukorera aba bajenerali batawe muri yombi. Uyu Ntsapu yaje kugira ati twaranaganiriye, ubuzima bwabo bumeze neza, abaganga barabasura umunsi ku munsi, bamwe bafite ibibazo by'ubuzima byoroheje, kuri ubu ngubu bakurikiranwa n'abaganga. Bamwe bafite ibibazo by'ubuzima ariko navuga ko byoroheje kuko ntabwo bikomeye cyane. Baranakina, bose barishimye kubera ko ubwo Leopard yatsinze bose bakurikiye umukino wa Nigeria. Barishimye bikomeye ndetse basimbukiye mu kirere kubera ibyishimo nyuma y'uko ikipe y'igihugu yari imaze gutsinda Nigeria. Perezida w'umuryango utegamiye kuri leta witwa Fondation Bill Clinton pour la Paix, Emmanuel Edukore, tariki ya 19 Ugushyingo yatangaje ko gereza ya gisirikare ya Ndoro ifungiwemo abajenerali bagera kuri 21, barimo 2 bakatiwe, ndetse yaje gusobanura ko hari abasirikare 2 bapfuye, imirambo yabo igashyikirizwa imiryango yabo. Mu bajenerali bafunzwe kandi harimo General Christian Chiwewe, uyu nguyu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanaba kandi n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, cyane cyane aho yari umujyanama mu bijyanye n'umutekano.
uretse uyu nguyu kandi hanazamo kandi General Frank Ntumba wahoze ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, hakanaza kandi Brigadier General Benjamin Katende Batudira uyu nguyu wahoze ashinzwe ubutasi mu mutwe w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakanajamo kandi General Christian Ndayiwere uyu nguyu wahoze ukuriye nawe ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DEMIAP. Uyu General Christian Ndayiwere yaje gutangazwa ko yashatse kwiyahura aho yari afungiwe nyuma y'uko ashinjwe ibyaha bitandukanye, nyamara we akagaragaza ko yakoze uko ashoboye kugira ngo akorere leta, ariko bakaba bamushinje cyangwa se bikaba birangiye bamushinjije kuba umugambanyi w'igihugu ushaka guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bose bafunzwe kandi bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, aho abenshi bakurikiranyweho ibyaha byo kuba barashatse gukora n'umutwe witwaje intwaro wa M23, uyu nguyu ukaba ari umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC kandi cyemeje ko aba basirikare bacyo benshi bo ku rwego rwa ba generali ndetse akabamo n'aba ofisiye bakuru bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi, ndetse ko igitegerejwe ari uko abangaba bazagezwa imbere y'ubutabera. Aba bajenerali kandi baje gutabwa muri yombi cyane cyane nyuma y'uko Perezida Joseph Kabila uyu nguyu wabaye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko agarutse muri iki gihugu akagera mu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa n'umutwe wa M23, ndetse icyo gihe yaje kuba aganira n'umutwe wa M23 bwihishwa, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko aba basirikare bose bakekwaho ibyaha byo gushaka kugambanira igihugu ndetse n'ibyaha byo gukorana n'umutwe w'iterabwoba utemewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva Joseph Kabila yagaruka bivugwa ko bamwe mu bajenerali bakomeye bahise bajya ku ruhande rwe bitewe n'uko bakoranye nawe igihe kirekire ubwo yari perezida w'iki gihugu, dore ko yayoboye iki gihugu imyaka igera kuri 18 aho yahereye 2001 akageza 2018, ndetse aba bajenerali bashinzwaga ku kuba nabo baragiye ku ruhande rwe, ndetse bivugwa ko uyu Joseph Kabila ashaka kwisubiza ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bajenerali bakimara gutabwa muri yombi ndetse abandi bakekwagaho ibyaha bitandukanye bahise babuzwa kwanga cyangwa se bahise bangirwa kongera gusohoka igihugu, aho bose bahise boherezwa i Kinshasa, akaba ariho bahise babafungira, ndetse abenshi bafungiwe ahantu hatazwi, mu gihe abenshi bivugwa ko bashobora kuba barapfuye, nubwo aya makuru yaje gutangazwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho cyavuze ko bose bameze neza ndetse ko bategerejwe kugeza imbere y'ubutabera. General Christian Chiwewe uyu nguyu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yatawe muri yombi nyuma y'uko ashinjwe gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, nyamara yari inshuti y'akadasohoka ndetse akaba yarigeze no gukurira abashinzwe umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi, akaba yari n'umwe mu basirikare babizerwa kuri Perezida Felix Tshisekedi. Abandi basirikare bakomeye kuri ubu ngubu nabo bivuga ko bafunzwe, ndetse abenshi bakavuga ko bashobora kuba barapfuye bitewe n'uko igihe bamaze bafunzwe cyarenze n'igihe giteganywa n'amategeko, ko bagakwiye kuba baragejejwe imbere y'ubutabera bakaburana ku byaha bashinjwa. Joseph Kabila uherutse gukatirwa igihano cy'urupfu n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri ubu ngubu bivugwa ko ashobora kuba ari gutegura bwihishwa kudeta cyangwa se guhirika ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi, dore ko yakunze kwikanga guhirikwa ku butegetsi inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2023 Perezida Felix Tshisekedi yashatse guhirikwa ku butegetsi, ariko kudeta irapfuba, ndetse aba basirikare bafunzwe harimo abo bivuga ko bari inyuma y'iyo kudeta yaje gupfuba, ariko nanone ko umugambi wabo ko bamuhirika ku butegetsi ugikomeje, ari nayo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri perezida wayo Felix Tshisekedi bafashe umwanzuro wo guta muri yombi aba bajenerali bivugwa ko ari inshuti z'akadasohoka ndetse bakaba abantu ba hafi ba Joseph Kabila, kuri ubu ngubu wateguye umutwe wiswe cyangwa se uyu mutwe wahawe izina ry'uko ushaka kurokora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciwemo ibice na Perezida Felix Tshisekedi. Benshi bibaza niba Joseph Kabila azashobora guhirika ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi kuri ubu ngubu utorohewe n'umutwe wa M23, dore ko intambara yabo n'ubu ngubu irimbanyije, ndetse bakaba bakomeje kumufatana ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.